You like pinarito eh? I like pinarito, I think. Because I don't know what type of is pinarito. Okay. So anyway, this is our food. We got rice. We got fish, paksiw. We got fish pinarito. And then we got fish, with sabaw. So yan, all fish. And then, kit. With sabaw, this has, shell. Oh, now day. Oh, ano na siya, mix-mix. So, may ano pa na siya, oh. May shell. So, yum Sam. The cook. And then, way brahay. And then, honey. So, yun na nga. It's ano today, actually. Wait lang. Guys, it's 10:30 in the morning. So, late na kami nagising. I mean, late ako nagising. Sila maaga sila nagising. Pero, ganun talaga. So, yun, my God, yung eye bags ko, grabe. Palayo natin para hindi obvious. So, hindi masyadong mainit today. It's not so warm today. So, it's very nice. Martin's still sleeping. Right. And good morning. Yes. Morning. What are you doing? Playing Playing Roblox. what? Is that your favorite game ever? Yep. Duh. And now we make spoon. Anyway, let's eat. Puta lang natin mas nidak ko pag juday siya, ro? I think so. Pila man size mo, Gabon? Feel lang ko kay mau pa man na yung mga sakraan nga. Moragor sa kurap. Ay, pero I don't know, pero ay, yan paminaw daw maura lagi pero dinayag biya siya pero niya. Baet. Ubaan po tanong man. Unan, pinirito. This one is toloy. Tuloy din eh. Oh. This one is Kaon na ray. ugon, kanipod. Tigunod. Mo na yung paborito din po ko ate. Kay mamong gigiunan niya ko ha. Pag sabang-sabang ko lang dahil gulay pang sabon. Kataya bitaw tayo bugay. Hindi mo katulog sa gabi ah. Tayo kami na to. Bitaw nga rin mo. Na-shock yung kupagawas ako bang ngit-ngit na tanan. What happened? Yeah. Mami Sian, I heard you like how Mami Sian. Kamatnon ko is dos. Because I was still awake. At that time? Yeah. I wasn't able to sleep. Nagmasa sila din to na. Kami dumagate. At least dulo yung biyahe ka no? Pag yung may bakolod, ito sa buwangga. Good. Pagkaon na kay mawa ng crunchy, anak. I don't like the crunchy. I like the almond. Yeah, but that is normal now. Tiyo! Kaon ba? Kaya, Social. gamitin na nato. So, siyempre, kaya lahi magkuan ka ng personal Right, situation. na. Wait a minute. Paano gitik ang cellphone doon? Sige na. Sige na. Wait, Mama, look at my distance. Sige I na. get nothing for one star. Wash hands, wash hands. I'll just put the game there. Naku nakita ang video ba sa Manila ba? Ang lalaki ba kaya yung gusto no? Para sa tindahan 5-10. Tanang rice ag 5. Tanang sudan tag cheese. Kung ako mag-iun sa man yung pag-ginansya na nga, di ba mahal naman kayo ron? Kung nga, 5 kami ya. Cheese. Ang mga sudan nila niya kay kararo mga itlog, mga longganisa. Tanan jud tag cheese. So ang pangalan sa tindahan 5-10. O yeah, doon siya sa Oh no! Big Daddy's awake!
Mura ka mag-cartoon character doon. Ya, kasi tayo doon sa eskwelahan ba? Dagang ka bata. Yung mga kuha niya, pero dili man ingon nga inikaon sa tao kay 15 ra gyud kay Dahil drinks. oh na-drink siya kasagaran mo order we lag usapan so more or less mo gasto og mga 40 50 na. Pero ako ba nindot lang negosyo ha. Beer. Beer. Ya, utsa ka na mo ka og beer. Mo inom og beer. Higante na. Di ba? Tam-tam. Sa sayo kayo nilang tikaw-tikaw. Look. Ah, okay. Nawagamay. Basin sa mosquito ra na, oy. Kaya mo napin sa naw. How's it gone already? Pag ingon nag-allergy siya, ako mura na upot ba? Asa-asa. Na, yun. Sa tiig. Mama! Mama! Char. Kulay yun. What did you do then? Did you play with your phone? That's why you were awake? No. I Ah. wanted to sleep, so I tried to find a good position. I Sideways? like this. And then hug a pillow. Okay then. Martin Pusit siya. Ah. Pusit siya nga ma-feel yung fighter siya or soldier siya. Katuyan ka sa una. Igo po na sa dire. Pag-anang din to siya ang father-in-law. Yung father-in-law ka ba, mag-vlogger siya. Doon siya invite. Before ka mo, kinanagig ko no stand. O pa may bakante. Kaya di man po na magdupa. Pagado, ayaw, tagay kwarta kayo. Bapay mong hatag kwarta. Ingon siya, tawatan na siya, nagtuog, igulun siya. Ang papa po dahil sa ito yung father-in-law. Kaya ingon siya, mamatay, magkunong tao. At Kasad yung kuno nga magbuhat og lungon kan mga bata. Hello. Sigbuhat og lungon. Uwi kasi sila video. ganyan sa kay lahi ko dito. What about you? Do you listen to your mama? Yeah, wait, Mama Siam. When Mama says do not use headset when sleeping, he uses headset when sleeping. What? Yeah. Ano, what did you said? You said you're not allowed. I'm not allowed as well because I don't even have a headset. Yeah, but when you see your brother having headset while laying on the bed, I don't tell Mama. But only if like off lights, I'll on it balik. Because your eyes. what about the eyes? Madaot. Basangit-ngit? Yeah. Phone. Mau ba? Yeah.